Kardong karming long life kelang ratun duan. Non mat ke nili Dillai hawar mat Dillai higher secondary school long sidulo. Non lom education aputhak quality education lapen school building aputhak infrastructure aputhak punon. Penangan education na hins tamil tum karming long prang ban lang namlo pulote 90s pen lang namlo te penang pa prang lo. Awareness pen cheng lok non ke education em recharge tok bi alang li ka bori pon. Lapen penangan higher secondary section long postame Alira lon pencheng lok school cleanliness drive pencheng lok student atumhan orientation program pencheng lok kaprek alang lituman penangan luthan bang atum same che paduk pon pensel tum karbia khe mate karbeng long students do han same kathang apirbi long penangan paprang pon lang paprang pon lo lapen chugidam tang SSC examinations tabe aprang ban lang namlo penangan elitum chingthur dun lo lasi labangso education sai hemelong jaset ke pamat pon boundary wala long ilitum jasemen lahaya message sitame ke pali phan non ladak Dillai higher secondary school along stame penangan thek pon long lo asi alang litum ke painter lo artist lo alang litum jo ke art pon lang me pick ladak bang ke boundary wala long alang litum ke tok pon bang ke lalo no smoking area smoking here is an offense pula thipi bangela lo elitum school hem jong si dolo pulote maximum 1 kilometer a dak angmong mangke horke jora dukan punon mate cigarette biri ke student han jorlong le pu alam bensi dak ma patir people lo son jak si lage school building lo angge lage apei lo lage aso lo alang phan school ke che thondun labang so mohor si esi message ke pali bhanse alang litum art lo save art save water la eli tumke chichini lo ki juna lange aphiong dure ong lo non ke athe ma theng pi theng phang dai li tum pi bom lo pawir bom lo la si lang bangge aphiong ki jun me lang bangge aphiong dure ong lo la si save water eli tum ki jun lang bangge eli tum save nang po eli tum cherai kom no nang po eli tum jong si lang tep ta ni bang jong si open bi kok polote penangan ke sung do gokji athe ma inglong da aphiong lang roi lang jeng ta na aphiong nang thepong lo lasi lalo lasi ilitum ke lake national animal of India ilitum bharot adang long bangke national animal pilo plote ilitum tiger lo lasi tiger a message te melang me senjo ala quality ke art painting ta me pick la pelason taksi ni cameraman pampaklang tung puai na la ton taksi lage animal of Assam plote ilitum ke rhino ilitum ke bharat adera long bangke Kazirunga is the only one horn rhino pirthe dangban ke one horn rhino ke Kazirunga long ancholo polote Kazirunga long national animal of Assam polote lake rhino lo lasi rhino more da medak people la pen national bird of India polote litum ke voram lo lahelo voram lo peacock ar jita me pick ke art lang me pick a color combination da me pick churure une la pen litum ke national fruit of India polote ilitum ke jangphongali ilitum ke mango lo se mango mange la so arjan theng long de sungko por ning chip non na ning matha damle ti yu sungko di eli tumke bihek ben nursery ben eli tumke mango di A for apple B for di banana poso la so mango theng long ta mango ta jo mening hang mat lang me pick art la ke lotus pul the national flower of India lo al that ar nei la ar ave dalang flowy po chon no se ke art bomb la la sialang li ta nalimen ko sone nilimen Rohil sing na nilinon tanang dang Charlie bot kona si Charlie ne dak amalo Dillai high school Charlie lo okay dak masin nang li non ta nang li school ba walo masin nang li painting mo ko nang li painting la an ke lang me pangjang kona si Charlie lo nili na hola Charlie nili hemsi nimena pensi peni pon bom lo ma larger pot penda chithan bon bom lo thek thi anda idum class like en ke ave itu emenda hemensi practice bom ola son ke color salar ke nam ko son nang li panang chera dum malo color pen ki color bang school pe mema tumsi nang nampi dum lo ta arnon oh ande la kadu itu nang li tuman deng la kalang lo lapuan ya nang lapu ade hapu ke hapu da arnang po la kadu pen ni kon nei ke art ni nai ni
นี่ทอมบากันไง ละส่วนmake it happen ละอันsi life size di parlam le lotas son amir ke the amir lotas amir son thot ke art ke nali tum aprang nali art lo mala son wall long mate school building long nani ne son ke art nili tum first time lo that first time lo ore wa mane hema long books long charlie bomb books long hai long charlie bomb lo ta la son wala long painting ma art pong long ke art nang non first time lo first time da lang me pigan lo la sia lang litu han chore ala akorti phanda juna penang li mene sone Dillai mene Sarchingri Teron po. Oh, Teron sa. Ante la nalita na lo school chali. Dillai ki cleared up English high school se charli. Kuna lo ga. Apo Dillai get adung. Dillai get adung. Kala. Oh, kuson besi nang lila painting ana ke thek dun long mate kuson besi charli lo nali. Painting ana bange bihek ben si charli lapo bang KR sitame thek dun long pen ining cheparong dun po lapo KR sitame paprang dun bom pe ma lapo anang dengel dun rong lo. Oh, wah, cururi une alang litum lapuan litum kibu parlam le jo artist professional artist tum ta lason peacock ke lang la vorama phan ko son si color combination pidu nai ma a color the natural color lo lang me pigan lo a combination mang me pick la pen rhino phanda ko son si ke art nang ji ma achar pen nil tum lapu nili same motor puna damik bom masia lang litum phan la risomar bahini tum phan ke art thek don long log masi ning kang sam dulo la pen la puson ke art tungke nili matha bange professional artist tum phan si difurong supi pen si ke phabon pu sitame dak wang pen chini lo lang litum ke dak dil high school a student man lo pen not bange hada kapre ke school pen same lang litum ke dak hawar la litum ke professional nahok ta charli le same lang litum la plain books long alang litum son ke art thek dun long po alang litum ta art ba masi jo pini bank ke sami churu re ne me pick an lo te kapre ka dim dolang manal tum ke art Da anvelang first car hopo arum na dar hai school arum na inge second dak ar oh second dak art lo copy lo nali tum han teacher na puge pi copy bharosa be nali tum la ana ke the painting ke lamsu gali la ke professional tum gali nangji athema art peng athema rada tum si ke bang ke lang te kangji pulo de la ke art pa phru phra bo de chelon le de jimati la pe na ko school boundary wall thulang pudi dake anu tin si nang lang te kangji pulo de ko son be nal tum nang ning che pathi lo nil tum unji pu to anh nói ít xu mà rồi ta là puang á có số gì mà thay lo nãy tụm là anh thêm mà boundary wall đi school boundary wall thu lang polo te awal da thre pic jo li tum size di nilia size lo lage 5.1 inch la son si dupo same la ana boundary wall long ili tum kitab long ke ada bang ke lan problem abe di ke pencil pen art poi ili tum hada pen ke si joy ke doji same boundary wall long son life size ke art ke lamsu gali pulte ko so je nal tum lan mane sahos hailo itum art ipen la tale itum matha lo holak book long ma drawing copy lo itum ke art son si la dakta la son art lo te unji mene pu pen ining ache the dam si pangcheng lo art lo son si nonge mandela mana nang ceplang dela mission lo ilia chelang mission lo principal pilo na duhana principal mission lo lami pik lo pusi ki pulo anso se thek nang lang thek thunang po anso se ason si mem nang pudun lo principalแต่ก็สลับพรังโมนนพี่สามีนั่งน้องนาฮังผู้สามีนั่งตุนปูก็สอนสิดุนเปอร์เคลมบอมเปอร์แต่นั่นนี่ก็สอนคอมเพติชันdaดุนลมาดุนโลแกว่า F ลองตาดุนโลดุนมาดุนโลนั่นนี่เฟสติวัลให้ลองดุนโลจรุปาร์ลอันสุดเสียลังลิตุมปฏิภาลังลิตุม professional ละบางso just man ke order ahin อันสุดเสียลังลิตุงสองกังตุยปาลิดุนจีพันสินิตุมการวิ่ง long life สตามีรานามาเฮจุเมปัจจุบันอันสุดเสียลังลิตุมสตามี not only order ahin diลังลิตุมke thek son do an itu ma khai phan society phan alang tum non la so asai ke ma chi u nang na ke lang dun sitame art painting ke joy ke kali athema lada ke brain akam do ko sonzi nang li si figure la nali ning dak set pen si dak brain long set sila so hormusi dak ke van nang ji plote si quality do nang si ke matha di ke pali dam un acha kong do nang ji la an e pute nang li la dak wal long la an ke painting un e la sialang li tum ke bot ipon pini Dillai high secondary school ke pamara long sami alang litum ka bor ipon ajoni pini high secondary school stame si alira lon che thek pon long lo to ke dam bang atuman stame school bolo de la son nangji
di school bolode si mondir school bolode di kaida ke pangthi rasai pen chenglok quality education pen chenglok di student atum da si discipline ben ke dam ke wang di si alira londo pola si chelang mesen po la pen la so message ke pale dam thek pot alang litum han some de amen ke Rohil singer Rohil singer Sarchingri Teron po. Sarchingri pen Rohit alang litum phan anso se ke claim me dam me phane tum ahin pen rana ma hejumi pajir ponlo choro parlo tangde oi ta